Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, bizim Mustafa kanalının görücüleri, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн biz Zakadan tuğanlar şu Sarıqaşqa bir жақсы алтын маалымат айтылат экен достор. Вот şu айылда балбандар чабып жүргөн мындай алдыңкы аттардын бири катары чабылат экен туғандар. Ушул атты Zakadan мен сурап берейин. Толық маалыматын сіздерге алып, өздемесін берелі. Зақа, ассаламу алейкум. Қандай екем, Зақа, жақсың ба? Тынш ба, Зақа? Бүгін алдың қаттардың бірі шығат екен, Зақа? Ака, бүгін бір. Емма. Мақтай тұрған атты мақташ керек екен. Жақсы бір ат. Ат. Өте күшті бе? Күшті чалып жүрген ат. Бұны бүкті танайды екен. Қайман атымен айтсам, не деген? Бұл аты Қайман аты Әл-Назар деген аты. А? Әл-Назар. Әл-Назар? Әл-Назар. Бұл атқа көбі сусайды, көбі жетпей жүреді екен. Бұлақ қойғанда шу ешкімге де чаптырмай қойды. Қалбондар көбі менебіздей бұл атты. Бай балаға келіп қалды екен. Өзі чалып, өзі менебіне жүрді екен. Андан бұны чалып жүргенде жалап та любой таниды екен. Әл-Назар десечі. Әл-Назар, а? Әл-Назар. Әл-Назар. Sarıqaşqa Əl-Nəzər. Bu qaçandan beri ayıldı? Tünü baxmaca, tünü ama gelsin, qaysı balda gelsin. Gele versin aka. Uxta otqan jerinden de görgöz qoyasın. Apargan jerin aka. At ortada turup, bırqılagan жерде aylanmasa айтсын aka. Ya? Ооба. Ошончолук мындай жакшы ат экен да. Бул такшалган ат aka. Такшалган ат. Тотого путу тегенечи кетпейт, айланат aka. Ошон тебелеп турат. Тебелеп турат. Бул менен албаган сорун албады окшойт aka. Нелерге таштаган? Бул көп машина сашынаган да таштаган. Таштаган ба? Әл-Назар, жашы канча дедің? Жаш aka. Жазга 5 асы болот. 8 жаш. 8 жаш aka. Күчтүү мал aka. Bunun kanında ne var ya? Aka bu таза кыргыз жылкы бу. Тазасынан mı? Ооба. Tıpkızıl kırgız. Мына карасаңыз aka. Кыргыз жылкынын өзү bir жери бар. Мен өзүмчө сынч ола бербейм. Аттын эшек сорурак болот aka. Күчтүү ат ушундай болот экен да. Мен көп атты көрдүм ушундай. Кичине меми болгон аттар күчтүү ат. Бирок сынуу экен, а? Сынуу экен aka. Boyu kança çıgat? Boyu aka 65 ga barып калат. 65. 65 ga barат. Bana Zaka bir önörün görsöteyim. Ata bu özü izleydi aka manga. Mına oradan baksan gele. Ya. Arkadaşlar. Gengil jakız. Әл-Назар. Әл-Назар деген. Мен меніп чапсайам aka. Рахмат өмүрбай аты өтө чаңдайды. Ооба. Ат өстө жакшы ат. Разы болот деген ал. Разы болот aka. Ana, Zaka'nın bir uzatasın uzunluk'a. Uzunluk'a? Uzunluk'a çarpmış. Əl-Nəzər dedi. Canımdan ha. Canımdan ha. Yaxşı, ozu da yumşaq ekan attın. Ya, canımdan ha. Жерде кичине тугандар оорураак болуп атат ошого дагы. Ортодо туруп алам. Мынтип Ama iyi жаман жазат экен да. Канды кайнатты да. Жана бар. Буттары таза Зака? Aka буттар таптаза aka, bir şişik bakınday нерсеси жок aka. Таза. Дыханиясы нам. Дыханиясы жайында. Aka кайсы жерге болсочу. Şu at ийгилик көрсөтпөсөчү. Мен жооп берем aka. Чындап, жакшы ат. Мына ошо айылда жүргөн болсо, айылда канчанчы ат? Айыл жакшы ат. Жакшы атыбы? Эми aka бизде мына өрөндөчү. Эң жакшы аттар бизде. Бизде азыр мунунку мал баккан мөөлөрүмчү жак фото алышкан экен. Бизде мака кылданып калган. Кылданып калдыбы? Ар бир үйгө кирсе жакшы ат чыгат. 4 at var ошонун арасында биттеси ошо. 4'tün biri eкен да? 4'tün biri. Жанагы. Өзүңүз билген эле бизде дагы бир кашка ат бар экен. 80 000 долларга берилгенчи. Баа сары эле? Күчтөктөрү да бар да экен. Бирок ошолор турган жерде турат экен. Әл-Назар баасын айтамы, Зака? Баасы aka $7 000. $7 000, Акция aka bu yan.
Өзü başka etmiş gerek böyle? Aka bu ubagındaçı, ubagında aka. Yaxşı pulga verilgen emес. Az көп ойлошу мүмкүн, убакка чыгып калган депчи. Түнү пул акпаса, түнкү бакайм келсе чыгып койсун. Жана. Бишкекте азыр баягы түнү чыгып атышат го, патрон ачып ака. Ойчу, бу Көрдүңүзбү? Жок. Жок, реза мем болуп атат го. Чыга берет ака. Анан адам сындап, багындай болбойт бу. Жаш бала чапсаң чыга берет. Ат жакшы, а? Ат жакшы ака. Жоштугуна, Жоштук. жебишкенине. Солдан да. Зака эми күчтүү ат дегенде сага чала берсин анда. Чала берсин ака. Содаңа береке. Кой бер ошол жакка айда. Рат жаным.